салом шунавандагони азиз, муҳимтарин таҳаввулоти ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мешунавед. имрӯз душанбе 22 июни 2020 сол аст. хабарҳои рӯзро аз вазъи минтақа шурӯъ мекунем. 24 июни соли ҷорӣ дар майдони сурхи Москав бахшида ба 75-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ гашти низомӣ баргузор мегардад, ки дар он ширкати як қатор сарони кишварҳои пасушӯравӣ дар назар аст. аммо дар ин миён қисме аз роҳбарони давлатҳо аз ҳоло эълон доштанд, ки ба Москав намеоянд. аз ҷумла президентҳои Туркманистон, Озарбойҷон ва сарвазири Арманистон изҳори худро дар хусуси ширкат накарданашон дар гашти низомӣ дар Москав эълон доштанд. президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов иллати ширкат накардани худро дар паради Москав ба наздик шудани рӯзи таваллудаш, ки 29 июни соли ҷорӣ ба синни 63 солагӣ мерасад, рабт додааст. дар як номае ба Владимир Путин Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов гуфтааст, ки ҷашни зодурӯзи худро мехоҳад дар ҳалқаи хонадон таҷлил кунад. агар ӯ ба Москав равад, ҳангоми бозпас гаштан маҷбур аст, ки давраи карантинии 14 рӯзаро паси сар кунад. Никол Пашинян, сарвазири Арманистон, сабаби нарафтан ба Москавро ба таври расмӣ шаҳр додааст. вазъи кунунии эпидемиологӣ ба ман имкон намедиҳад, ки ин боздидро анҷом диҳам, гуфтааст дар номаи худ сарвазири Арманистон ба президенти Русия Владимир Путин. президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев низ қаблан иштироки худро дар паради Москав таъйид намуда буд ва дар ҳоли ҳозир бошад аз рафтан ба Москав даст кашидааст. президенти Чехия Милош Земан вазъи баъди эпидемиологӣ дар Русияро сабаби ширкат накарданаш дар паради ҳарбии Москав номидааст. президентҳои Тоҷикистон, Қозоқистон, Қирғизистон, Молдова, Беларус, Сербия ва Ӯзбекистон бошанд иштироки худро дар паради ҳарбии ғалаба, ки 24 июн дар Москав баргузор мегардад, тасдиқ намуданд. ситоди федералии мубориза зидди коронавирус дар Русия хабар медиҳад, ки дар як рӯзи охир дар тамоми қаламравии Федератсияи Русия 7600 ҳолати гирифторшавӣ ба сирояти навъи COVID-19 ба қайд гирифта шудааст. ҳамзамон 2473 сироятшуда ё худ 32.5% он ягон нишонаҳои клиникӣ дар худ надоштанд. 95 нафар бемори дигар дар як шабонарӯз аз COVID-19 фавт кардааст. қисми зиёди сироятёбӣ дар Москав 1068 ҳолат, дар вилояти Москав 506, минтақаи автономии Ханты-Манси 295 ва Нижний Новгород 215 ҳолат ошкор карда шудааст. агар ба омори ҷаҳонии гирифторшавӣ ба коронавирус назар кунем, дар маҷмӯъ мувофиқи маълумоти Созмони ҷаҳонии беҳдошт зиёда аз 8.7 миллион нафар ба COVID-19 гирифтор шуданд, ки ҳадди аққал 461 ҳазор нафар беморон ба ҳалокат расиданд. ба даҳгонаҳои кишварҳои осебпазир Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Бразилия, Русия, Ҳиндустон, Шоҳигарии Бритониёи Кабир, Перу, Испания, Чили, Италия ва Эрон дохил мешаванд. тафсили ин соатаи хабарҳои рӯзро шумо мустақиман мешунавед ва аз Русия ба Ӯзбекистон меравем. сайёҳони хориҷӣ, ки ҳангоми ҷаҳонгардӣ дар Ӯзбекистон ба коронавирус сироят ёфтаанд, аз ҷониби мақомоти давлатӣ ҷубронпулӣ дарёфт мекунанд. дар ин хусус дар қарор дар бораи чораҳои иловагӣ барои рушди соҳаи туризм бо риояи қатъии талаботи низоми мукаммали санитариву эпидемиологӣ, ки аз тарафи Девони вазирони ҷумҳурии Ӯзбекистон тасдиқ ёфтааст, гуфта мешавад. طبق قرار داخلدار دیگری که پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به امضا رسانیده است، به هر یک سیاح خارجی که در ازبکستان به کرونا ویروس سیرایت یافته است $3000 ایالات متحده آمریکا پرداخت کرده می شود. غیر از آن مقامات رشد ساحه سیاحی ازبکستان یاد دارند که سیستم امنیت سانیتری و اپیدمیولوژی را برای سیاحان در ازبکستان بنیاد کنند. شما مهمترین تفصیلات خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. در ازبکستان میمونیم و خبرهای روز را مستقیما ادامه میدهیم. بنا به اطلاع سامانه شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز، هواپیماهای ترکیه پروازها را از استانبول به تاشکند ازبکستان و برعکس از 1 ایول سال جاری دوباره آغاز میکنند.
ҳамин тариқ парвозҳо дар тӯли як ҳафта 4 маротиба аз Истанбул ба Тошканд рӯзҳои сешанбе, чаҳоршанбе, шанбе ва якшанбе аз Тошканд ба Истанбул бошад, рӯзҳои душанбе, сешанбе, ҷумъа ва шанбе анҷом дода мешаванд. чиптаҳои рафтуомади ҳавопаймоҳо аллакай ба фурӯш гузошта шудаанд. қайд шудааст, ки арзиши як чипта ҳадди ақал $588 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дар бар хоҳад гирифт. қаблан ҷумҳурии Туркия марзҳояшро ба хориҷиён тибқи чораҳои зидди эпидемиологӣ боз кард. ҳангоми убури сарҳад дар фурудгоҳҳо ҳамаи мусофирони воридшаванда ба ҷумҳурии Туркия аз ташхиси саривақтии табибон мегузаранд. ёдрас мешавем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон низ парвозҳоро бо Ӯзбекистони ҳамсоя аз 1 июл дубора оғоз мекунад. дар хусуси аз навгирии парвозҳо ба ҷумҳурии Туркия ва чанде аз кишварҳои дорои вазъи беҳтари эпидемиологӣ ҳафтаи гузашта ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии панҷшаваи коронавирус дар Тоҷикистон ба мақомоти оҷонсии авиатсияи гражданӣ супориш дода буд, ки вазъи минтақаро омӯхта дар ин хусус пешниҳодҳои худро ба ситоди мазкур ироа созанд. аз осиёи марказӣ ба минтақаи Аврупо меравем. мақомоти Испания аз рӯзи якшанбе ба шаҳрвандони кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо ва минтақаи раводиди Шенген барои рафтуомади бидуни маҳдудият дар қаламравии худ иҷозат доданд. طبق اطلاع رسانه‌های اروپایی شهروندان کشورهای روادید شنگن با اسپانیا بدون قرنطینه 14 روزه می‌توانند وارد شوند. مرز قسمت فرانسوی اسپانیا نیز از رجای محدود به حالت اوله برگشته روای آزاد شهروندان اتحاد اروپا و کشورهای عضو روادید شنگن تامین کرده شده است. با وجود وضع اپیدمیولوژی کمی مشکل‌تر نسبت به دیگر کشورها در اسپانیا، نه همه دولت‌های عضو اتحاد اروپا برای گشودن مرزها با اسپانیا راضی شدند. همینطور مقامات پرتغالیای همسایه اسپانیا اعلام داشتند که آماده اند سرحد کشور خود را با اسپانیا بعد از 1 ایول سال 2020 باز کنند. اسپانیا یکی از مرکزهای اساسی پنجشنبه سرایت کرونا در اروپای غربی است. در این کشور زیاد از 300,000 حالت سرایت‌یابی به ویروس کووید 19 به قید گرفته شده است که بیش از 28,000 بیماران سرایت شده فوت کردند. حالا باشد وضع اسپانیا رو به بهبودی داشته، زندگی مقرره ساکنان بعد از اوج سر زدن کرونا ویروس دوره به دوره به حالت مقرره برگشته ایستاده است. و در آخر خبرهای روز از اسپانیا به بلاروس برمیگردیم. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از حقوق رقیب اساسی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو در انتخاباتی در پیش ایستاده ویکتور باباریکو که بازداشت و در تحقیقات تفتیشاتی جای داده شده است حمایت کرد. رقیب اساسی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی در جمهوری بلاروس ویکتور باباریکو 18 ایون سال جاری بازداشت شد و او به زندان روانه گردید. موافق معلومات تفتیشات در طول یک چند سال یک بانک لاتویایی بیش از 430 میلیون دلار آمریکایی را از صورت حساب بلگازپروم بانک گرفته است که قبلا این بانک را سیاستمدار ویکتور باباریکو رهبری میکرد. در مجموع در این پرونده بیش از 20 نفر بازداشت شدند. از روز 19 ایون سال روان تا کنون تظاهرات دست جمعی علیه بازداشت مخالفان در شهرهای گوناگون بلاروس ادامه دارد. 11 ایون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قرارداد را امضا کرد که تحریمات را علیه نمایندگان ساختارهای گوناگون دولتی در بلاروس به یک سال دیگر دراز می‌کند. از جمله در میان نفرانی که این بار نیز تحت تحریمات آمریکا قرار گرفتند الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت کنونی نیز است. با گفته واشنگتن رهبران حاضره بلاروس روندها و نیروهای دموکراتی را خلل‌دار می‌کنند که در این کشور با گفته نمایندگان حقوق سفید حقوق‌های آدمان پایمال کرده می‌شوند. آنها مورد تعقیب‌های سیاسی قرار می‌گیرند، بازداشت می‌شوند و پس از آن بسیاری‌ها ناپدید می‌گردند. حقوق سفید بلاروس را اینچنین در فساد و سوء استفاده اموال دولتی ادعا می‌کند. یادآور می‌شویم که انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست در بلاروس برگزار می‌شود. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت کنونی نیت دارد که برای بار ششم نامزد پرزیدنتی گردد.
سامیان عزیز، شما تفصیل مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز روی موج رادیو موجر مستقیما شنیدید. سلامت باشید و در ساعتهای بعدی با خبرهای تازه